U ramikoh manifestaciji nješka otrimani naukovo-fahovi shod s temu ruski jazik i literatura posle Mikoli M. Kočiša. Perša čas shodu bola pošvecena tvorčosci Irini Hardi Kovačević na polju jazika, literaturi i kulturi, a z nahodi jej 70. rodzeného dňa. Ruska zajednica vam z nahodi 70. rodzeného dňa privítala veci programy i u Ramiku Kostelnikovej ješenji i teraz u Ramiku Mikoli Kočiša. Co možete povesti o tih najse bohatih darunkoh? A ja možem povedati, že sam nespodzivana. Ja znala, že u nas običajke taki visoki jubilej, hejo, znači dalje na ten zavod vyšlo tak neočekovano i bez falšive i skromnosti. I se dumam, že to veljo, ali mne okreme interesantne že velji stvari ja zabula. I mne je interesantne sluhac i presvedčiť, že som to zrobila. U druhej časti shodu o ruskim jaziku, literaturi i kulturi predstaveni 12 roboti 11 autoroh. Shod otrimani u Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh.